Mizoten kut kan nei zinga kan ngai hlut ber chapchar kut chi bai si SK bu chung kwa te kan buk ve ka cheu Noel wanal ruat pui kani chanchin langsar zo te ngai thla ang voin khan tumpui khel mual kolasi ba zo fa ti inpum khat na ti thupui manga chapchar kut kumsang ni somni pathum lom na hun chu Minister Pukel rin liana kolasi Assembly Constituency BL2 MLA chuan kut pa ni in man pui FMGENW win thu chuan siamangin Kolasi district apo sokar na thokte DA ti puna hun tak lo lak le pension hun en non jung changa sokar non nan niruk le ni sari march sangni somni pathum hian pendang strike nei ni se anti Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HT Silarin chana chuan march ni khathojan ni khan mi pasari te anticipatory bail deal na angai to a anol chanchin kim changzo kin ngai thla ang vein khan tumpui khel mual kolasi pa zo fa ti inpum khat na ti thupui manga chapchar kut kumsang ni somni pathum lom na hun chu Minister Pukel rin liana Kolasi Assembly Constituency BL2 MLA chuan kut pa ni in man puya Deputy Commissioner Kolasi Pujon LT Sang chu kut thleng tu ni in Hailakandi le Kachar District DC le Superintendent of Police te chu sombik ni in antel bok ani katia voina kan min thleng tu ku thleng tu kan DC te abuai pui tu kan NGO frang te voin dia mi pui local com zong te te hi hiat code MHEP te andi mi puiten kut bengin lo lom zerang tuna pavilion mall lo talte hi Diakon branch MHEP te niya Diakon branch MHEP presenting siap swap dress adot leya hian sakhat zasari som thum matanga sakhat zasari som wa in kar vela kan pire pute lade na chi sang hui hel o suvel la sai na te alum keng chuaka tin adot leya hian sakhat zasari som nga pathum matanga sakhat zariat in kar kan pire pute mutbu thul doron Kame le hem kuite aron enti ani Jumpui branch MHEP ten sangkat zasari semua pathum le sangkat zariat edi inkar vela kan pi puti mutbule burwa chang anon entir ani sakhat zariat som thum vela manla mizolal tele mizolal rupa tele an khol ba kut pa Pukel rin liana chuan chapchar kut man thin ani dan te soin kut man na chu hnam zia rang le kalphung te hum hal na konga thil poimo ta kani thu a soi
namzia rang le thuam hum halba ka khotlang nuam siam nana mizo nun zemoi tlom ngai na te ayo pa za na te chanpui ngai chanpui di du na thin lung te choi nun le ti pun na hun changkaya manapoi mo thu le zofa ti inpum khat na hun tha amang turin kal khom te acha bok ani kut thleng tu scholarship dc pujon lt sanga chuan zo na thak te chu kan namzia rang in an lo na tlem te awanga in la sang lovin kan in an tam jok awanga in pum khat jok tur kan ni thu te ramri ka na kan nam in pum khat du na chuan mizo nam za om le ro pui taka alan kai thei thu asoi chapchar khut man na chu namzia rang nam thuam le lam te hum hal na man ro poi mo ani thu dc chuan soin in u naw na tha siam na le in du sak to na huna mang turin kal khom te asom bok ani kolesi pa chapchar kut sang ni somni pathum puala hun man na hian pusilian ku nga chairman chapchar kut working committee chuan thu soina hun nein sub headquarters YMA Scholarship district le Mizo cultural organization achangin namlam chi sang entir ani a MHEP ten parlam entirin MUP ten hladau entir na hunan mang ani Mizo zaimi in zom khom Scholarship headquarters achangin zai thiam ten hunan man ba ka Scholarship district chunga kumsang ni somni le somni pathum inkara amamo te ta thesen pehnem ber mi pathum than chhuwa te hena choi moina thuziak hlan na hun man ani Scholarship district tug of war association wat sain in shuipo in elna entirani a tug of war a hian North Scholarship GSA in team du lai chu wanin an ne a pakhat na in loman trophy cheng sang sari dongin pani na hian trophy le cheng sanga an dong bok ani chonhula ma MZE Scholarship te kai shwai na in zai thiam sang ten hunan mang ani FMGE NW in thu chwa an sia mangin Scholarship district a po sarkar na thokte DAT pun a hun tak hlo lak le pension hun en non chung changa sarkar nornan niruk le ni sari March sang ni somni pathum hian pen down strike nei ni se anti Scholarship district chunga sarkar na thok om zong ten an thil ngiat te a hlo thlin thei nan pen down strike kalpui dan tu relin voin chonu khan FMGE NW Scholarship district a mo phurna la tu ten PWDIB chumpuya chut khom na an neya headquarter in a rel to angin Scholarship district a po sarkar na thok te DAT pun a hun taka hlo lak le pension hun en non chungchang a sarkar norna ni ruk le ni sari March sang ni somni pathum hian pen down strike nei ni se ti in an rel ani Aizawl district a Court a Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC Lelrin chana chuan March ni khat thochan ni khan mi pasari te anticipatory bail deal na ngai to in anol sarkar ukil te hne na tanga thudon danin MG NREGS sumle VC sum teaching penapu chingchip VC member hlui parukle na thoklawa hlo la pu Julius Tangchangya son of Kalikumar Tangchangya CADC chairman hlui te chuan anticipatory bail an dila special judge chuan angai to nuwa anol ani chingchip VC hlui te hi MG NREGS sum cheng nuai thum sing thum sang kwa cha thum somni pakwa le VEC sum cheng sing khat sang sari som thum panga teaching penapu an ni a an thu boy hi chui mek ni in charge sheet thelu alani law ani Julius Tangchangya hi CADC sarkar thok turin anget lawalak photani a chumi nuwa angeta da ani da nge ani ma le da nge nuwa uchuak taka du saka study leave kumnga chung pek ni a soyani a CADC sarkar na thok tura lak ani atanga kumnga chung chu office kal lavin hlo ala charchara thu boy hi chui mek ani Group of 20 G20 business meeting chunimin khan Tanshila Mizoram University a chan ani he huna hian Home Minister of State for Commerce and Industries Som Parkash le Minister of State for External Affairs Dr. R.K. Ranjan Singh Chief Minister Puzoram Thangle sarkar hautulu te antel R.K. Ranjan Singh chuan India chu khovel ramsang economy a pangana ani ati a kumin kumto papalin ani beise ani ti soin Germany an le peldon ti soi B20 in khom pui chuan mani kutkea aizong tena satakena puidon ti soin company tam takkal tlangin aizon na
mu tam tak anom don ati a hei hian Southeast Asian ram sang sang te in kalporna asiam don ti soin khopui sang sang chu mason zong in a thang mek zel ti soi Minister chuan Mizoram B20 Summit chuan Mizoram in a theina sang sang a pho chuak don ati a Shrisena lama le mani kutkeya aizon na kong te chu thlur bing lai tur bi kani ti soin Union Minister chuan B20 meeting in marcha khopui sang sang te chu mun pui dang te nen in sum don ton na siam sak don ati a hei hian mi te ber thleng po in awam don ti soin mi zongzong ta na mason ani don ti asoi marsak state sang sang in kalpo na te chuan tourism lama mason a thlen don ati a palai te chu Mizoram chunga zirna in te zir chianga mason na kong ko mu turin asom bok ani nikum October ni som palia electric shui chat siam chatura natlang thok chuak rul kwal khomi pathum vanduai na to ka thi te chu sarkarin chengnoi som thewin aral Longtlai district a rul kwal khwa kolpetha la na shui chu acha wanga power and PNE department le khotlang changrawal in siam thatna October ni som pali khan an thoka electric shuya current kal thut chuan rul kwal khomi pathum Samuel lal thiang lima laram din puele rin chana te chumanin nunna ansan ani heng mi pathum te hi tun thlatir lam khan sarkar chuan chengnoi som thewin aral ti Longtlai power division and executive engineer laldong lian an soya hliam twar pahni larin enga le lal ngor lian ate po sarkar chuan cheng si nga ve ve in akan bok ani nikum ve khan November ni thoma Longtlai AOC veng electric banalona na atho lai current manwanga thi Francis Rojung Nunga College veng Longtlai chu electric department noi thok ani awangin workman compensation boy pui mek ani a Francis Rojung Nunga nu pui hi department noi ya atho thei to thotir mek bok ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ani e